Shalom Aleichem, le sofa manu malo Yesu Kiriso, o te whaatalo whaatua i le nei fiafi, ma o se tasine o whapobonga o le porkalame o Israelu le nu upa ia. E pe ona masani ai iwa yaso tai tasi, whaatala noa i nai mata upu e whaasino i le malo o Israelu. Ai le amata ina la le tala noanga le mata upu le nei fiafi, o le a o tai ina le tato porkalame le te talo. Father, I thank you and I honor you and I bless your name. Thank you for your word. Thank you for your Holy Spirit. Baptai te mai lau whiunga pa ia, baptai lau nganga pa ia. La mata wawa ai foi I matala tala noa I lau whiunga pa ia te mau te talo ia whaanganga neina lau whio lau au auna. Ia e piso soani mai foi le tua te mau. I le whaamatala tala I nai o le polo kalame po le mata upu le nei afiafi. Ia whaamatala atili mai e luanganga pa ia. Father, I pray that you will lead and guide this conversation tonight, this discussion. I pray, God, that you will meet your people where they are. I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. O te toi whaatalo whaatu le sofa manu malo Yesu Kiriso I te oio mawhaiona maputa mai I le polo kalame le nei afiafi. Ma o le polo kalame le o whaingoina o Israelu o le nuu pa ia. E whaatala noa I nai mata upe whaatino I le nuu o le tua po le nuu o Israelu. E peilaona e sila atuai I le tato autu le nei afiafi, biblical history, and connection, biblical historical and connection between Israel and Persia. Po ole so tanga tala fa solo pito ole malo Israel, male malo o Persia. Ole malo o Persia le wailoa ina le taimi nei I le ngole o Iran. I le tato baba aia I le vaitau nei se tasilo malo e silio na whaasanga tau I le malo Israel, le malo le o Iran. Mo se malo malosi, se malo tele po e tutonu o sa e tutonu. Mo le malo le tato te lua mai le tau sanga lua fema lua wha. I le masino a perila mai masino o ke topalena ta whanga ina mai eini au penga tau. I te tono o Israel mai ova male lua se lau ia missiles na tawhanga ina mai I te tono o Israel. Ono le whaasanga tau mai lava Iran ia Israel. Ia o uni lai tau sanga nei. Liana o so whaia ia Israel ia Iran. Ma whaaleanga I nai ia nisi o factories po no fuanga o loo fausia I nai ia Iran ia nuclear bombs. Malena fisosoani mai lo le malo o Amerika I le malo o Israelu I le whaaleanga I nai o no fuanga ia. Ma o loo tau whai lava ia malo au whaatasina ia tau fiofi le fausia ina ia Iran o nuclear bombs. Ma le mafuanga na o so whaia Israelu ia yuni ona loa Israelu mautinua Israelu. Ua mata lava ona telele fausia ino o pongu nei te tono Iran. I mai lofo Israelu o ila tau le atunu e whaasanga tau mai ai. Pe whaanga ina I fo I pomu ia ona o le peo se fili nu me le tasilia Israelu o le malo o Persia po o le malo Iran. E tatu baba aila po ani wha maunga le tuspa ia. I le malo le sootanga Israelu ma le malo Iran. Au tatu wapa ai ai lai wha o maunga le tuspa ia tatu te lo ai o Persia walau I loa le tuspa ia o se maa lo ta ua le tala wha asolo pito Israelu matangata iutaia. O le maa lo le na wha ato I lalo ina Babilonia I lalo le taita inga ku resa le sili ua whailunga I nai le unga o le wha tangata o tawa ina o tangata iutaia I Babilonia.
O le nei mea na tupu e tāua tia le tala paasolo pito lo tāua jispa ia. Awana mawhai ai e tangata iutaia. O na toe po i atu i Yerusalema. Ma toe fausia le malu malu. O lo tāua le tusi a tanielu e se fulu. Whai po se fulu lua e o le se fulu maltolu. O la au whai tawina. O na whaapea mai e leo o ia ia te au. Tanielu e. Aua le fefe. Awa talu le lua i asona e sa uni e lo loto e mawhauwhau ma whaatinga ina oe luma o loa tua. Sa whaafafunga ina au upu, ua o sau foi ono au upu, a o lea li o le malo o Perisia, na ia te te ia te au i po e lua fulu ma le tasi whaauta foi, o me ka eli o so le au sili, ali sili ia, na ia maliu mai e pisosoani mai ia te au. Na tu ua fo ia o le mea whaatasi matupu o Perisia. Le tatapai tawai le tusilea a Tanielu. O lae e taha ua mai ai le maalosi o le Berenice o le maalo o Persia. Mai o lo whaeloa mai ai le taua whaaleanganga e awhi ai angelu ma le Berenice o le maalo o Persia. Ai tata o mai le tusilea e Sarah mua whae mua o le lua. O le tusia e Sarah lo whaamawina ai le polo a inga kuresa e whaatanga i tangata iutai e to e fo i o lato nu. Mantu fo i lana o ta ua ati le amatanga o Perisia po le atunu o Iran il vaitaune, le wailoa il vaitaune. O se atunu le e se le whaasanga tau i le malo Israel. Ai tatu wapa ai le tuspa ia, e le ianga le anga pea ia Perisia i le malo Israel. Tatu whaitau, te whaitau atu lai le e sera mua. Whai mua e o le lua. O le autu, o le atusi e whaapea, o le poloa inga kuresa, ia toi whaia le malu i Yerusalema. O kuresa le tupu, kuresa le sili, o le tupu lea na whaato, lea na pu lea ia Persia ina ua whaato i laloina ia Babylonia. O le tausanga mua o kuresa le tupu Persia, na whaoso i nai e Yehova le manatu kuresa le tupu Persia. Ina ia tau nu uai le afionga Yehova na whai mai ai e Yeremia. O na ia tala ina leo le upuilona malo uma, mana tusia le tusi ua whaapea. O lo whaapea o na whai atu o kuresa le tupu Persia. Ua tuina mai atia o Yehova le tu o le langi, o malo uma o le laulangi. O ia foi wa ia polo ai mai atia au. Ia o whaia se fale mona i Yerusalema o lo o Yuta. Au lo o whaamawina fo i lea le no lua no fo i ngā tupu e tolsu lono le lua spulu ma le lua suma e tolu. I le vaitau lapa lea o ina ua whaasanga ina e le tupu Persia lea o kurisa. Ia tangata iutaia e toi fo i e toi whaafawina le lato malu. Lena iai ia le vaitau e Sarah ma Nehemia. Lua no fo i ngā tupu e tolu ono lua spulu e lua suma tolu. O e na tutoe na sao i le pelu na tāwhea e ia i Babylonia. Sa iai la tau ia te ia mo na tali e whai ma au auna. Uo i ona po le pule o le malo o Persia. Ina ia tau nuu le afionga Yehova na whai mai e Yeremia. Uo i na wha ato toa ina le lau ele eleo na sāpati. O aso uma sa ngau o ai sa whai ai sāpati. E wha ato toa ina o tau sanga i fitu ngafulu. O le tau sanga mua kuresa o le tupo Persia. Na wha oso ina ai e Yehova o le manatu o kuresa le tupo Persia. Ina ia tau nuu le afionga Yehova na whai mai e Yeremia. O na ia tala ina leo le upuilona malo uma. Mana tusia le tusi ua whaapea. O lo whaapea o na whai atu kuresa le tupo Persia. Ua tuina mai a tiao e Yehova le tua o le langi o malo uma o le langi. O ia foi ua poloa e mai a tiao e whai se pale mo ia Yerusalema o lo o Yuta. O ai ea o ia te o tau ai lona nu uma. Ia te ia Yehova lona atua. Ma ia aluae o ia.
I le tūla e mai ai ina ua whaatawhia ina le nu o le tua e Babylonia. Pa mai ina whaatoi lalo ina le malo o Persia ia le malo o Babylonia. Ina tūla e mai lo le tupu le o Kurisa o le tupu o Persia o Kurisa. Mana ia whaatanga ina le toe fo i atu o tangata Iutaia e toe fausia le lato malu malu i te tonu o Yerusalema. O nisi wha maunga o le awhionga pa ia le tua i le o ta uale le tusile le tusia a Isaia. Nube na whaitau i nātu i a tusie o e Serama le tusia no wha i ngā tupu. Na whaeloa mai ai na valo ia e perofeta o Yeremia. Le tūla e mai ai o Kurisa mai Persia malana matafa yo i fufuanga le tua moona tangata. O lo ta ua foila i le Isaia fulu malima whai mua. E peo na valo ia i Yeremia na whaapea fo na valo ia i Isaia. I le tūla e mai o Persia malana matafa yo i fufuanga le tua moona tangata. Le lala o whaitau i nātu le whai mua. Ua wala au ina Kurisa na te lawea ina Israelu. O lo wha peo na whetalai mai o Iova i le ua wha au ina e ia o Kurisa. O le ua o tsau fia lo na 5 tau matau. Ia wha ato i lalo ina nuu i ona luma. O te tatala ina fo i sulu ngā titi o tupu. E tatala ina i ona luma o pui vai lua. E le punitia fo i vai totoa. Na valo ia e perfeta Isaia ma Yeremia, leanga le lei o Persia, i le malo o Israel, pela na whaitau i nātu. Tata baba ai fo i le tusi o Eseta, o le tusi o Eseta, o lo tusia i le taimi o auma wai fo i tangata Iutaia i tutonu o le malo o Persia. La eta ua i le tusi mata upu o le tusi e Eseta. Ele taimi o le nofo a inga o le tupu Asueru. O le nei tala, o lo whaalia mai ele fina ngalo o le tua. Ele pui o na tangata e ala mai a e se tau. O se masiofo Iutaia, malona tau songa o Moretikai. Ndai tatou te sila pia le tala. Ele tula e mai e o Hamanu. Tau mwhai ina ia fasi o tia o ma tangata Iutaia. O lo au mau i te tonu o le malo o Persia. Talofa Sister Anna, whautaile ma futa mai lea fiafi. Ai na whaatula e le atua le masiofo i Iutaia o Eseta e lavia ina o na tangata. I le tatou papa ai, e taimi na anga le lei ai, ia le malo o Persia, i le malo o Israelu. Ma o se tupu taua le i sala whaasolo pito, a malo o Persia ma Israelu. I le positive no e baba ai tangata Iutaia, se tupu saanga le lei, sa fisosoani i ona tangata. Ai tatou te baba ai fo ila i le taimi i aso i me ta o end times o aso amuli. O lo ta ua ai le perfetanga le tusi eskielu. Eskielu e tolu palu fai male mata upe tolu i pa lo ta ua ai ia koku malona i tu taua. Le fai pula e tolu sun male palu fai po 5 fa apea. O lo fa apea o Persia. O lo awai se ma lo e fa sanga tau ia Israelu. Ma o le va'aina tangata a popoto o le tuspaia. I le lato fai tau atu ai me lato whaaliliwina o le perfetanga le o lo ta ua le skielu tolu vale tolu iwa. I maa lo, i maa lo le atu whaatasia e yaso amuli. E whaasanga tau mai, e si tau mai i le maa lo o Israelu. Ma wha mai o lo whaapea o iei le maa lo le o Persia. So, au tatou wa ai la le vai tau nei i leanga mai me whaasanga tau mai o Iran i le nuu o le tua ai le i whaapea i tau sanga mawai
e pe tele ni manatu e paapea o Iran o se numero o se fili numero tasina a Israelua ai mana ia le tatu wa ai atu le tuspa ia inisi fo e fa maunga a le tuspa ia e fa sino le so o tanga a Israelu ma le malo o Persia te launa ta ua le tusi o Tanielu ta ua le tusi o Esera le nofo a inga atupu ia ma valo anga ia na tusia le tusi profetanga ia le tusia e Isaia ma Jeremia le na fata unu ina lava a ili pai tau o Nehemia ma Esera le na toe fo e mai ai i te tonu Jerusalema toe fausia pa Jerusalema toe fa le leile ia malu ia ma toe fa fo e mai ia mea taua lena ave e tupu Babylonia ina ua ave ai tangata Utaia fa tangata taua i te tonu Babylonia. So today we look at the biblical historical connection between Persia and Israel. Persia and Israel were not always enemies. We can see from the stories told in the Bible that King Cyrus of Persia helped the Jewish people to return to rebuild their temple and also the walls of Jerusalem. We know in the story of Esther, sa iai fo i tangata Persia sa hanga lelei i tangata Utaia. Ia ai sa iai fo i tangata tangata fo i Persia sa tato wa ai fo le malo le Persia tato te mana tua ai fo ia le ia ha manu le sa fau ina ia fasi o tia ia tangata Utaia umalawa e sa e moni lala tato wa ai atu spa ia sa le malo i Persia ma le malo Israel e o ai le tusi le whenga inga tua i le mamau o le sootanga Israel ma le malo o Persia malo tata baba ai atu ai fo i lumanai o se tasi fo i leo malo o le a wai i malo tu fatasi e faasanga tau mai le malo Israel ma o le lipoti mai pa maunga tusinga tangata Kirisiano o le malo leo Iran pa le malo Persia o le malo le o lo alu luma le te o tele o tangata e whaolaina. It's like a #1 underground church peva ai atu i fafo o se malo Muslimi wa loa pu le tangata Muslimi talu ma le tasiva fituiva a o luma atu le sa iai le tupu ma le masiofo Iran ia le wasulu fa ia tu te tonu Europa ina ua take over e tangata Muslimi le tasiva fituiva ile vava ai atu i fafo ile vai tau nei pe o se malo whaingata o li poti mai le Christian Network Broadcasting Network o se o tele o tangata o whaolaina i te tonu o Iran e le umi atu nei na babai atu nei na matou au ai atu ai fo i matou whaalongolongo i ni tau tinonga a tangata Persia tangata Iran ua li liu mai i wala na pu le tangata Muslimi a o loo anga leila wale li ma o loo alu pea i luma le tala lelei i te tono Iran ma o le nei afi o le wha iwina le tata mata upu le tata te talo ai mo le malo Israel ai me se fo i le malo Iran. Father, we thank you for your word tonight. Whaftaila upu le nei afi tama a bele nei taimi ma tau te talo whaapitu ai mo le malo Israel i e fisa soani le palemia ma e lātou o mini sa umai tono le palemene ina ia whaia ni whai unga e tonu malau fina ngalo e tonu foi mau fuafuanga mau por kalame mo Israelu ma to te talo foi i lātou o loo sai tia pe te tonu o Gaza ina ia mawhai ona whaasa o loto ina i lātou o te talo foi mo Gaza ina ia whapupula ina o lātou mata le tua ina ia lātou ia fisosoani foi a te lātou o loo mana amia lau fisosoani i te tono o Gaza a ole nei foi tu la ma tau te talo whapito ai mo le malo o Persia po Iran o matou fai tau i news ma matou fai paalongo e sele o moli mau o loo alu pe i luma le
to o tele o tangata o loo whaolaina. O te talo mo le ekalesia i tonu o Peresia. O i la tau le tua o nisi o loo wha a saua aina o no lo tala le lei e wha sa o loto ia te i la tau. Sama i alu pe luma le alu e o lo tala le lei. Ina ia tele peni anganga e whaolaina mo oe i tonu o Peresia. Whamania lo malo Israelu. Whamania le tua tama i lo malo i le matua tunu upo i o Samoa le amasaina i foi o le no fa ingo le pale mene fo le tua tama i lo anga le lei. Whamania foi le tua au na o lo tala ina le tala lei ilunga o le nei ala leo. Father, I honor and I bless you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. I ole tato mata upuna ne fiafi le na tato wa aia i tala pa asolo pito mai le tuspa ia le so otanga o Israelu ma le malo o Peresia. Ia whamania le atua. God bless. Shabbat shalom.